Dobrodošli zopet v Čorčipovi štali. Nahajamo se v Bushido roomu in danes vam bomo pokazali spider walk. Kaj vam bomo predstavili, je zelo dobra vaja za stabilizacijo, zelo dobra vaja za ramenski sklep, prsne mišice, dejansko za cel telo. Vaja spominja malo bolj na suho južno walk ali pa na mučerad walk, ampak boste probali, pa to delali 1 minuto, boste videli, da je zelo efektivna. Tako da spet se učimo od živali, oziroma od mrčesa, insektov. Najprej vam bom pokazal lažjo varianto. Tisti začetniki, ki hočete napredovati, začnite zmeri z lažjo varianto, pa greste na težjo. Ne tako delati težje, pa iskati program Ronnie Colemana na internetu, da boste bombe konja. Tako da postopoma je treba delati. Ok, lažja varianta. Skozi boste držali plank. To je posebnost te vaje. Plank že znate. Popak tešite hrbtenici in tukaj bomo zdaj hodili. Desna roka naprej, leva noga se pokrči. Ok, in kontra. Leva roka naprej, desna noga se pokrči. In spet, hop. A vidite, telo je skozi ravno. Ne sme biti to ali pa to. Ok, skozi ravno telo. Hop. Pogled naprej, hop. 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 Poglejte pa tudi nazaj. Hop. Pokrčaš. Hop. Roka naprej. Hop. Kolen pokrčaš. Oziroma nogo. Hop. Ok. To je bila lažja varianta. Skozi morate držati ravno dilo. Ok. Težja varianta. Se še spustimo v komolcih. Ok. Spet držiš, štartaš iz planka. Desna roka naprej. Leva noga do levega komolca in dol. In spet se dvigneš gor in zamenjaš. Hop. Pogled naprej. Hop. 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 Do. Skozi držiš plank, popak hrbtenici tešiš in nazaj. Zdaj spet teži. In verjamem, da še niste videli pajka, ki hodi nazaj. Ampak vseeno vi to lahko naredite, ker ste malo bolj napredna vrsta. Ok? V glavnem, to je bilo to v Čorčipove štale, trenirajte, vidimo se spet naslednjo. In to je to, spremljajte Protein.si.